En mini woordbrood, terug met een nagebengen. Guys, please like, comment and follow us for more. Dank u. Okay, word of the night. Veel times is het takkoppanie. Moenie hoe geld gaan verbruik vir takkie. Kom reg op, bly weg. Danko. Ah, julle medies wat so kak praat. Kak en kak. Dank u. Julle oumas wat grandpa drank. Julle moet ophou. Dis hoekom julle raak oud so vinnig, man. Hou op, asseblief, man. Yo, wie's die nou? Fuck. Oma. Oh my god. Ja, Omi. Hy kom nou, Omi. En grandpa's koop. Dis nou dat Omi. Shop. Ja, julle ken aan wie's die. Dis André vir die nannies. Danko. Hey guys, it's Faisal for Hanis. Dank u. Hey guys. Julle mos weet wat roep hulle my? Chili vir die oumas. Guys, wat hulle roep my? En ouens, kan julle asseblief like en follow en comment en for more videos. Danko, die woordbrood.